Minister za RTS svaril, že bolo nadosť kritiky, ale že zo zjavnu povolanku položena točka na njih. Povolanka za zakup državnej žemi ima cilj, že bi investitore, kotri še budu zanimati za statkarstvom, prerabijatsku industriju i obnovljivima žridlami energiji, vytvorjovali dodatnu vrednost u poljoprivredi, ta hasen budu mazi produkovatelje i država. Jak Varel Nedimović, cilj nam, že bi sme še rozvivali, a nje prerivno predavali tunju, a kvalitetnu robu. Investitore, ktorí žadajú uložiť do statkarstva lebo prerabiackej industriji za 3 roky muša uložiť 500.000 evra, zo toho 30% u peršim roku, a Nedimović varil, že to neveľký investícii i muša še realizovať za 3 roky, bo budu strohi kontroli. On hvaril, že še nové količestvo poljoprivrednej žemi uvedze do legalnih cekoh, a novi pravilnik, ktorý še budze odnošiť z nadavanje poljoprivrednej žemi pod zakup perši raz posle 2006 roku, budze mať jasno definovanú procedúru, ktorá onemožljivi zlohasnovanje. Javna povolanka otvorena 30 dní a termin za doručovanje vimohoh i dokumentaciji 15. marec.